kigenda kimesha igipara kimesheje igipara muri yose kica gifata yamamesa kica kirisiga hose kitambaye kirisiga neza kirisiga kica kigenda kwiba kigiye kwibara gitambuka kigifate abantu barazareshi bakajya kugifata kiraponyoka ufashe umutwe akanyerera ufashe ukuguru akanyerera ufashe akanyerera kiranyerera amavuta aragikiza dukeneye amavuta imyuka mibi yo gufata inyerere mu izina rya Yesu amena niba gufata inyerere amen inyerere tuba abakristo barimo amavuta ni meza ntabwo kugira urugi muhira uvuga rukomeye urugi rukomeye ntabwo urugi kumama madame turi urugi ruzamagana abasuma atazana amavuta y'amamesa cyangwa kubitanja ku mapata ndakubita ku nduzuzi ukanga gatoya nibasubiye kuvuga n'uguramo ariko utari ku rugi tukure kuba abakristo buzuye umuhemu yera bagasakuza mu rugi mu bigaragaza utuze imana kurwanira bakagutembereza amavuta kristo yinyweye amavuta cyambere amenya gusaba imbabazi kubera umuntu yoroha amavuta turi ibintu byoroha bikoroha amavuta rwose ibintu byose biroroha umukristu azi afise ayo mavuta amenya gusaba imbabazi imbabazi umuntu ari kuyoboka we niyo mugiye mu nama ntigorana abantu bari kumuka we ariko batari kumuka we inama yari kumara isaha ikimara amasanga kubera ko harimo abantu bagora yavuga ikintu ati yavuga ati mubona ko kugeza mu yategura ndabona bishoboka kandi akavuga ati kandi jewe n'umuntu gutya nduwakeye jewe nduwakeye wakeye amavuta arashize kera no kugorana hariyo kubagorana kuruse bacanye n'icyayi abantu bakakora namagara abantu nkabo umwanya ati ngwino wica ngacaga ngo yategera hariya wica akaca abyimba atega ibiki akabyimba akari mu rugi wiwe avuga ati uyu nariza kumbeta agaca yibangereza tubana umurongo dukeneye amavuta mukawera tuzura umukawera muri komite tworohe mu nama tworohe mu rusengero tworohe muri korale tworohe ahantu hose tuba abantu boroshe muhemu yera turi ibintu byoroha akangora ati amwe telefone ndabona ati ndikure akaca nijoro ati jyewe ntiwakeye ujya kugurana n'urusengero ngo rwakeye twari benshi mu rusengero gica ndigiye haza uwundi tari umwuka wera mu protokolo harabimubwira ibyuma bimwe bitari icyuma kitarimo amavuta kigaruka n'ikindi birajyana aravuga ategerayo aravuye yigirayo yaciye amavuta ku ntebe yacaga intebe arafatara kwigizayo bakuzogeza gufimbira iwanyu bari mu nzu y'Imana uyo muntu agoranye kurubika hariya tuguye umuntu agenda atagira amavuta dukeneye umwuka wera muzaba ubushobozi bwera n'iyabasa n'umumaro mwinshi cyane wabuyera amavuta umuntu wese aherereye umuntu woroha mu izina rya Yesu kandi umwuka wera muri uru rugendo aduha kwihangana mu bigeragezo tuzura umwuka wera kwihangana
ihanga. Nshuti yanjye igenda kwigisha, irigisha, cyaragenda arataha urugendo rwari kure. Arigisha cyarataha agashika ku murima w'ibigori. Mwese araraba abari kigerageza n'ati jewe ndashoje. None uyu murima ndatashe. Reka mfate ikigori kimwe ndagice nitabe. Umwuka wera aradufasha. Agiye kugira ikigori, umwuka wera ati wihangane. Reka guca ikigori cy'abandi ndi hafi yo kuguza. Arakireka. Agenda ku kindi, arakwega ngo kugihanga. Umwuka wera ati reka ikigori cy'abandi wihangane. Arakireka. Agera ku kigori cy'abandi. Arabati kibaza amacho amubwira nesha ati gice ubonye n'ucuge. Agiye kukigira gutya mukawera ati n'umushonje ihanga. Yakigizira amaboko abiri acarakireka. Kumbe mwene umurima bari baramwivye ibigori. Aravuga tubibuze umucunga. Uyo munsi rero ku cyumweru yari yagiye gucunga umurima wiwe. Yaratunanye icumu. Ari mu gace k'ibigori acasekeza. Abona wa muntu w'Imana akumagira mu kigori cyambere kake. Agera ku cya kabiri akigira gutya kireka. Icya gatatu akigira gutya icyanyuma n'amaboko abiri acarakireka. Aragenda na Bibiliya yiwe umwuka wera aramushoboza kubikora. Wakuta batashe muhira. Umugore ati wamusoma wamubonye ati yazindutse bose barengana ariko hari n'umuntu wa mukozi w'Imana wahariye ati yace kuri wa murima ati hanyuma rero uriya mukozi w'Imana nari mfise icumu nibaza ko agomba guca ikigori ariko batangira mukozi w'Imana ahubwo afise urukundo ahubwo yashika ku murima akaguma awuherezagira ubundi akawuherezagira yashika ku cyaro acaragiherezagira n'amaboko abiri acaragira ibagani ku cyumweru dufate imifuka ibiri y'ibigori tugarage umushimire yuko yaherezaga ibigori. Ariko rekadarigire mubwirira mugenzi mubwira ati ntugahanure ku munsi w'Pentekote mubwira ati ntugahanure guhanura mubwira ati ntugace ntugace ku munsi wa Pentekote. Ariko abona araza umukozi w'Imana cyagiye waza narifite imifuka ibiri y'ibigori. Yagushoje kwihangana. Byamuka dusenga Imana.